خولا شهیدان یا راگهاندنی بسرپرشتی یا راگهاندنا فرماندازی روانی و بریو رسمک تایبەت ji aliyê serkirdayetiya leşkerê roj û li nivîzgeha Partiya Demokratîk Kurdistanê Sûriya ya li Domîz hat li darxistin. Ji aliyên her du hêzên leşkerê roj bi amedebûna hejmarek ji efser û endamên leşkerê roj û li ser berdewamiya 10 rojan ev xola hat encamdan û têde çendîn smîrarên cor bi cor hatin pêşkêşkirin ji aliyê hejmarek ji pasporên warê ragihandinê. هدف دوره ما بوم او حوالت ما بد کتره خزنه دا روشنبیری دا رک جیخو گرتی بشیم بشکل که اکادمیانه و بشکل که رکوپیک بشین هم پیام خو بگینن هم پیام لشکر بودر و بگینن. جبرگو دنگ گوتنی گلک جاران بهستره جدنگ چکی اف خوله جهی کف خوشیا کسین بجدار بون و دبیجن شانسک مازن بو بوان گو بجدار بون دوی خوله دا و فێری گەلک بابەتن جوان کێم بوون دادەنگ و ڕەنگên پێشمەرگên قەهرەمان نیشانە تەوایە جیهانێ بکەن درێگا پێنووسا خۆدا. خۆلەکە گەلەگرم بوو بۆمەوە گۆقیتا و قوتابیە پشێوەکی ئەکادمی هاتە پێشکەشکردن باش و باش برێڤە چوو مەگەلک بابەتێل سەر ئاراگەهاندانی و ڕەشەبیری ئێمە برن یاریمە فەیدامە وەکو قوتابیە گەلک ژە هەبوون گەلێکی فێر بوون مەگەلێکی ئیستیفادەش مامۆستای خۆدیت ئەم هێڤینەک و گەلک ئەڤ بەردەوام بن ئەڤ هۆلێها و خاص هۆلا شەهیدا دەبوو بناوێ شەهیدا بوو والحەمدوللا ئەڤ سەرکەفتن هەموو هەواڵارە گەلێکی مەستیفادێت ئەم سپاسیا هەموو کارن کەسێک و ئامادە بوو کەسێک و گەلێکی تعبا خۆسەر قوتابیا کرد. خولا هات bi domahîkirin û têde qutabiyên wê xolê bawernameyê xwe wergirtin ji aliyê Lîwa Behçet Times û serkirdayetiya Partiya Demokratîk Kurdistan Sûriya û her wiha çetbenemalên pakrewanên pêşmergên roj. تایبەت ev devra ragihandiniya leşkerê roj devrekî taybet bû hêda hemû pisporan ve hate dayînê taybet ez dikarim vê bibêjim ku me faydekî mezin jî bê li ser babeta weka rojnamavan dibe tu çawa bikarbî tevbigerî rojê rolê rojnamavantî di leşkerdî de çi ye û her wiha pir dersê ku me dîtim bi rastî ji faydekî zor mezin dane me ku em bikarbin xidmetekî baş bû leşkerê roj bikin. Ji ber gorola ragihandinê taybetmendiyek wê heye divê dema hestiyar da ya gogelê Kurtê re derbas dibe. Ev xola hat li darxistin da gobeşê rewşenbîrî û ragihandinê di nav leşkerê roj da bi rola xwe rabê. Ji Êkapa Domîz Cemîl Osê Ark.